uba Anthony Khongwang ulang wei ni kenawai khasi pa paunam ula mino nakaseng NPP penusla. Yang ni kecithi uba Anthony ula pa asya presiden jok NPP penusla blok hakar pendetorik mata umnai dak papen pau namar kidaw simet jomu. Laban kedawang ni uba Anthony Khongwang ude unong kasan barat ba jong ba Preston Tensong ulang umci rang ba sambut jong jela hakaba udo jordan sendak ba du naduk kepol budon hakaseng kongres. Wala na nga bisa jay Ijo walang iniyan Kat iya nga bait Wat kekela Kani hanga tuay di Inene esizuno Wat lajinge Gigasala Kani hanga tuay di Uba Anthony ude unong rai bujurwai hakajeng lap election jong ba Preston naduk ni kisnam ke paladep.